Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Kako napraviti natalnu kartu? Ovo je bar lako, pošto živimo u 21. stoljeću, pa možemo zbrajati na prste i zaboraviti tablicu množenja, a ipak se baviti astrologijom. Internet očito imate i nikakvi vam programi ne trebaju. Astrocom je bog i batina, osobno ni ne koristim baš programe jer sve imam na Astrocomu ili u glavi i knjigama. I na njemu možete napraviti account pa sejvati karte, a danas ću vam pokazati kako napraviti Astro kartu kao guest user. Tako da ćemo šerati screen. Malo. Evo ga, znači odete na www.astro.com, onda tu na login. I dolje imate Create a horoscope immediately as a guest user. To ćemo kliknuti. I understand. I izmislit ćemo neku osobu, nazvat ćemo ju Ivana. Daj ćemo da je female, ukucati datum rođenja, na primjer 15. mart 1978. Stavit ćemo da se rodila u 13 u Hrvatskoj, a na primjer u Splitu. Onda odemo dolje na continue, a na extended chart selection. I sad ja obično maknem ove manje aspekte da mi ne smetaju. Click here to show the chart. Ovo je znači natalna karta neke Ivane. Vidimo da je u podznaku rak i da je Mars dosta blizu podznaka, pa je možda ratoborna, energična. Vidimo da ima Plutona i sjeverni čvor dolje u vagi blizu IC-a. Ima Veneru gore, negdje oko južnog čvora i dosta blizu MC-a. Ima sunce u ribama, mjeseca u blizancima. Dobro, uglavnom sad ste znači vidjeli kako možete napraviti natalnu kartu kao guest user na Astrocomu, što je dosta korisna stvar. Ali zanimljivo je da ova naša imaginarna Ivana ima sličnu temu kao i ona karta trenutka iz prethodnog videa. Znači naša Ivana ima Veneru na južnom čvoru u Ovnu i u opoziciji je s Plutonom, a ona beba koja se možda rodila danas u Zagrebu isto imala Veneru u Ovnu, ali u kvadratima sa čvorovima i u kvadratu sa Plutonom. Što je baš zanimljivo, neka vrsta astrološkog sinkroniciteta i to se dosta često dešava. Na primjer, u nekom periodu mi se desi da mi se javljaju klijenti koji imaju neki isti aspekt među planetima u natalu ili isti tranzit ili isti položaj planeta u nekom znaku ili kući. Kao da neki period privlači određene ljude ili određene energije. Kao što smo mi sada privukli Ivanu u vrijeme ovih Pluton-Venera čvorovi aspekata. I Ivana, ako postoji, i oni koji imaju slične pozicije u svom natalu kao i ona, znači Venera, Pluton, čvorovi, sad vjerojatno proželjava neke karmičke lekcije u vezi ljubavi, jer taj tranzit koji se nalazi na nebu aktivira ono što ona ima natalno, što zovemo holografski tranzit, i Ivani sigurno sad nije lako. Ivana, javi se. I sad kad znate kako napraviti natalnu kartu, trebaju još samo istumačiti. Do idućeg videa, like, subscribe, Facebook, bok.